The vast country is one of the most affected by climate change. By some counts, warming 3 times faster than the global average. The link between rising temperatures and extreme weather, ranging from droughts and floods to heat waves and cold snaps, is well established. In Mongolia, the effects are stark. Among other consequences, deep freezes, like the one that killed Lukamsuran's herd, have been growing more frequent and intense. Их байгалийн цас унангууд аяараа хоол нь багасаад ирэхээр малч нь турж эхлэн ирч хүчээ алдагдадаг. Тэр чинь нэг дорж өгчих юм биш. Тэгээд доотлын баг жижигээс даарж бэрж байна. Хоолгүй болохоор хоолгүй мал их даархан амархан биерхэн амар